Ganor nugui na tongbay kana bahay ke ADC tongoy suda government rock chini border rong na against to thangai kabang ma mani omti hai jorao phano kabang ma decision chini against to nawi tongkha abon se sekang ro kabang ma jorao na jak khana jengga chaina sekang ro kabang ma amte hai decision na har jak khana jefru social media gare jefru chini border asu aware ya a jorao bona jak khana tabo hai jorao je jorao chini border phai kabang ma aware angkha o jorao bose chini against to thangai ekdom khullam khulla chini Tiprasarogni against to kabang ma decision na hari tong government haipan jengka sui manya chini ora ADC government tong mani ya golo pan jengka sui manya ka choron nugo de chini bagai kaisa no lama abong kha kubuni state jono khagai renani kubuni katal state jeng sramui na hanani separate state no kai chin baite kono option kare nang pushpa banta palace ni mung abo salai mana bro nargi malia romance script tabo kono khoj pata kare heda bisram gonjo general area thangai tongo obono saimia kasui nargi mano lai to tongo but haipan or decision nahana ni o je guts government ni thanio baike phaike habasi hinke abono amte hebes kangote bung nai ebo decision amte hena har jana china against to te ADC ni law na chung tumung nai khang ke chini titi ADC ni laws na chung nai khang ke ang sai mia ang jese nai mane bising wata ang mane mini clear amte he kuno remedy nu gya jeni ni remedy ta tabu chini ADC area no encroach khaija kharo kubunja borro basically a area nini general kalang thang ke abon ya golo bomti type hai aron borro na remedy rezang no basically ADC government no remedy rezang no obon to ang je code pori naiman bisingo ni ADC ni TT ADC ni je act pori naiman ni ang nugya ta clear khang kono remedy nugya ko I hope they will shinai nungnai ro saimana abo but ang ni je khe ang try khe kyang nai tunani but ang malia Nengke obo so abar macam separate state no kare chini te mungsapa no option kare te kaisa ko jengwan chugui tong na je chini Tiprasa CM khangke solution chini bagai automatically no chini CM kari wan so aro ko obo jeng obo sithai sing saima no obo happen abo ang khosai san nai khata je CM sajong bo decision na haria hayada Boni decision bo to council of ministers rong na haro hangke chin Tiprasa nang CM ngai bo jebini council of ministers tong nai borong ni decision ni mote no bo decision na nai and obviously obo to in council of ministers so number wise tin number jeto kom bo borong ni numbers kabang no abo jeng sai manu Hingga yang side tibo chini kuno safeguard ang to nuhurya chin Tiprasa CM phanong to chini bagai thangnani lama kare because CM sajong decision na haria bile eda government tani kok chini bagai tabuk kaisano lama chung separate state no to ye je chini aim tong mani pile ni sibi aro chung stick tong na no aro no chung ekdom bathagi tong na no abono kari chung edik sedik ingya kari nahar mungaro tong di te ani kok kachar mung joton thane obonong nai jani hero rong no question khadi jeng jen chini nayok ni chongo just panong tu tabani nayok different ding mano hai dani ani like an idol leader different man not an idol leader different man just di panong tu jani nayok no proshno khadi question khadi singdi je obotangai ingliya obotangai kha abo mane obo yaje bin against to thangani singmani ki against to thangmani diba hede kebne biruddho to thangmani ya singmani tabu ani parents phano no ungkha se kokno singkha job kha khaikya obotai khailia mane no obo yaje boran naslero mani biruddhe kono sarani just confirmation ni bagai je tamo khlai tongkha transparency ni bagai heda democracy wo to transparency wo to matter khayo so abon bagai kabon norong thaniyo kok kachar mong jotto ni thaniyo na because tin Tiprasa actually beleno blind followers ingi tongbai kha ang sanamu chunya kok na but chin joto na ta thai chin joto kisa blind followers chin kisa mukumui boijo khai layu
even ini Mahabharata Krishna no Arjun sudah se bosai mana bomo tai ini still bobor question khai na bor proshno khai kam te hai na chung borok munisya bo chini chung Tiprasarog bo chini leader no proshno khai tai question khai tai